Ichikachikile ifika ingena mumana ikumekariti uye kukakuke kumafusi Mapelko Music Festival and Traditional Beauty Contest Rotterdam Stadium 25 December 2025 awuya khume na misho kukonzarisha mali yo nghena 50 rand labantsongo 100 rand labakulu u nga tlhela u tikumela thikithi ra wena ro wina 100 rand u nga tiwinela movha no swin'wana swiwiniwa hambi tinqambi ti ta va kona Soni Makamu Hennessy Oscar Makamu Mlantswa wa Ndhumba Metro Beat RSA na mun'wana vo tala Mapelko Music Festival and Traditional Beauty Contest Rotterdam Stadium 25 December 2025 awuya khume na misho kukonzarisha mali yo nghena 50 rand labantsongo 100 rand labakulu u nga tlhela u tikumela thikithi ra wena ro wina 100 rand u nga tiwinela movha no swin'wana swiwiniwa hambi tinqambi ti ta va kona Soni Makamu Hennessy Oscar Makamu Mlantswa wa Ndhumba Metro Beat RSA Program Director vukosi bya haleni ka Makhuvele ka Duvula na le byin'wana loko byi ri kona bya ka Mahonsi the Tribal Council vurhangeri bya hina bya tipolitiki vadyondzisi va hina lava nkoka loko va ri kona haleni na lava va nga kona va nga ta hi hlayisa until ntirho lowu hinkwawo wu hela and all protocols observed. Inhlekani unexpected ku kuma stadium lexi tele because ni byele ku tanta vulavula na vanhu lavatsongo loko ni languta la vulava nga laha hinkwavo vakulu ka mina but anyway a swi na mhaka ni khensa ku xiximiwa hi ndlela leyo chavisa swinene a swi nga ni oloveli ngopfu ku ta haleni namuntlha hina ntirho kaya n'wana ndzisani ya mina loyi wo tlhaveteriwa hi May namuntlha a hi unveila tombstone ya yena so but ni ve ni swi twisisa ku a ni swi twisi ku hayi tiko leri ku kula ri nga kulangi ku hlawuriwa mina ni ku swantswa ni tshika swa mina ni ta vuya ni swi vona vatirhikulori hina hi nga haleni ka taxi industry ni le ka education ntirho lowu nga endliwa namuntlha haleni i matimu a ni tshembi swi tshame swi va kona hi mpfhuka tiko leri ri sungula unless ni nga swi twani yimani hi vulavula mhaka ku leswi nga endla ku vanhu va hlangana namuntlha kwala is the power of education i matimba ya dyondzo lama nga endla ntirho lowu ku va kona loko ngi dyondzo a yi nga vangi kona lava va nge va khensiwa namuntlha a va ta va ka va hlongorisiwa hi swigiya va hisiwa ku veri va yivile hala vhene yi tlakulela va ku veri va dlele hala but hi lava ku vulavula na vantshwa va hina kwalomu va nga koho loko va hi twa ku leswi nga ku endlekeni haleni stadium ku celebrate-iwa matimba ya dyondzo leyi dyondzo yi nghenaka na le switandini na le swidladlanini yi humesa swilo swikulukumba swi va swibye swa ku xiximeka tikweni a hi vanyingi lava va chaviwaka laha misaveni hikwalaho ka mali a va talangi vanhu va mali loko ho humesa South Africa hinkwayo kwala ti-billionaire ti nga tata bazi rin'we ntsena mara a hi languteni lava dyondzo yi nga va susa malanga yi va hlambisa yi va ambexa yi va nyika ndzhuti va tele a swi na mhaka ku i huma switandini loko dyondzo yo nghena ka n'wina i pfulela nyangwa ya humesa xibye xa kahle xi thyiwa na vito va ku lava i principal
loko mi nga tshembi famba mi ya vutisa mhana mina ka hina ku ri a nchumu mara ku tswariwe circuit manager hi loyi a vulavulaka because of education. Hina loko ku ri ku a swi ya hi ku fola layini a hi ta va hi ri number 1 billion and something, a hi nga ta qualifya helo ku kuma nchumu. Dyondzo yi fika yi hi hlambisa yi hi veka layinini yi yime henhla ka khapeti yo tshuka hi mhaka ya yona. A ko va nchumu xa special ni nga xi endla i mhaka ku khodelela ku ya xikolweni hi tintangu ni ri hava. Ni khodelela ku ya xikolweni hambi mpfula yina ni ri hava umbrella. Ni khodelela ku ya xikolweni vatswari va mina va ri hava nchumu. Loko xi pfala hi June ni ya mapurasini ka vo ZZ ka vo Maganya ka vo 4 rand ya tirha ni ta kota ku hakela xikolo fees. Loko pfula xikolo mhani va lomba mali n'wana nga ni lombi ni swekanyana byala hi ta yi bindurisa ku hisa byi dzunga byi nga xaviwi, money gone. Ni tlhelela loko xi pfala loko hi fika lava ku a va lavi swihlangi ni fika ni yima hi swikun'wana ku ni ta le hanyana ku va ni thola, hi ku loko va nga ni tholi a swi nga ta lungha kaya. Vona loko hi dya xinkwa hi ta dya namuntlha xinkwa hi ya dya ka vakokwani ka masonto, magayisa a vuyini hi ya dya xinkwa hi dyela na tolweni hi ku la xikarhi ka mpfhuka a swi nga ri kona. Namuntlha hi mhaka ya dyondzo xinkwa a ni xi lavi ni rhandza guxe, nyama na ha yi lavi ni rhandza miroho. Ni fike ni yi wela henhla ni ri hiseta ku i khale ngo swilo leswi ni nga swi lava ni nga swi kumi ni yi dya hi mankampfu sweswi se na ha yi lavi lava miroho hi mhaka ya matimba ya dyondzo. Dyondzo ri va xaka ra munhu loyi a nga ha maxaka. Yi ni endla lava nghana lava va tshamaka na le overseas van'wana ni tshama hlangana na vona but I'm their friends here because of dyondzo. I'm connected to the province hi mhaka ya dyondzo. MEC wa swi tiva ku meni na exista hi mhaka ya dyondzo. HOD wa swi tiva ku meni kona hi mhaka ya dyondzo. Vamakwerhu ku hanya switandini a hi problem. Hayi ku hanya a switandini a hi xihoxo. I'm proud ku va ni ri a village girl. Kumbe loko a no hanya dorobeni nge tinyawu pe ti hatla ti ni vhunga. Xikwembu xi ya xa ni establisha from nothing ka yindlu ya dladla ya xihlungwa xo voyama namuntlha ku va na dindlu dya kahle kwalaha switandini i mhaka ya dyondzo. Ku hanya a switandini a hi problem. Problem i vutandi ni le ka nqondo ya munhu. Hi ku humelela a ku le dorobeni ku humelela ku le ndzeni ka nhloko ya munhu. Nhloko ya munhu i mayini la nga celaku anything a xi humelerisa a va n'wankumi loyi a lavaka ku va yena. Nqondo ya munhu i bank la nga investaku mabiliyoni yo tala a investa. Swi le nqondweni ya munhu kwala switandini. A hi languteni lava dyondzo yi nga va fikela yi va pfula mahlo. We've got entrepreneurs lava va ti tivaku kwala ka village ya n'wina va swi tivaku ku na ku cancer. Hina va ku tala tinhwala tinhlokweni hi fika ku ya ka kwi i nyoka i yo kamba ene loko i swi tiva ku swa kambiwa mara a nga yi a ya teka lolo ri ndla swona ri tshama ndhawu yin'we ri kota ku chopa swihoxo ntsena. Vona i yo fika nkarhi wa tinhwala wu hindzini a ti ta ku vavisa tinhwala wena hi ku a wu la ku endla nchumu handle ka ku sanda na ku i nga khensisi munhu i n'wi damarheta swilo i nyoka. I'm a woman in business. Ani lava ku tivisa hi munhu ve nge ni koti. I'm a woman in business. Ni le ka taxi industry. Ni ka ni kaka na vona vavanuna kwalaya. Ni ka ni nga va deleli ni va hlonipha ngopfu ene va ni rhandza ngopfu na va khensa swinene.
ni va ka construction leyi nga na maphepha registered loko u vona movha yin'wana ya double cabin fambaka na yona swifanisi leswi a hi lo fika hi yiva andlo ya mulungu i swilo leswi nga tirhiwa hi mavoko lama hi foda swa hina hi damarheta loko ni ya aka pension ni lava ku va na xilo lexi nga ta ni khipa busy ni nga hatli ni khonyana ka ha ri nkarhi a ni fanele ni fambile pecenini va ra swi tikombi ene himpela a swi yelani mo ni pfa ni tshamini ke dyondzo vamakwerhu yi nga hi pfuna ku dila na ti-social challenges leti hi nga hlangana na tona tanihi vanhu ni te mina vusiwana bya mina a byi ri lebyiya byo a byi nyanyili a byi nga tokota nchumu a ku ri ha xisibi lexi nga fika xi va jiki ya kahle yo byi susi dyondzo lera ra ku education is a powerful weapon Mandela i swi vurile lera ra ku loko va yona yi rhangaku mahlweni na muti lowu sweswi ku nga hava RDP ku nga va na dladlani double story yi nga va kona vana va mhani a ni ri hi ya tiyunivhesiti a hi hinkwenu hi nga ta ya yunivhesiti ko a hinkwenu hi nga ta va madokodela mara hinkwenu hi nga tirha hinkwenu hi nga dyondza swo ringana ntirho lowu hi lava ku tirha wona hi tirha hi dzuza vusiwana ku tlula ku tshama hi karhi hi komba van'wani tintiho loko va ringeta hi va tshama vitu ya luya a mu voni le ka vona ku ngofiwa ku nga heti yena pfula ku va ka vona i la ku fuma no i ku loloha ku hleketa loko u tshamile kwala ku nga huma mamiliyoni yo tala hi yo yini mapakistani ya nga fika ya hi tekela timali hina hi tirha ku yisa mali ka vona loko va fika laha a swi tikomba nga ku va nge endli nchumu va te hi milenge sweswi va na tibazi na timovha na swilo leswi hinkwaswo kwala mahlo ka hina kwala hina hi tsandzekile ku hleketa leswi nga hi nyikaku mali hi teke tiko hi va nyika hi ku tiko i mali matimba ya tiko ikhonomi loko ikhonomi yi ri hava we don't even have that power so vamakwerhu loko ni swi twa ku academically ni nge fiki ka grade 12 a swi vuli ku that is the end of life no ni nga dyondza leswi xikwembu xi nga nyika swona n'wana wun'wana loko a beburiwa xikwembu xi n'wi khomise something loko u nga xi voni lava va xi vonaku ka wena i nge va ku khwenuta va ku mara wena i kota leswo karhikarhi i nga va ignore hi ku a hi hinkwavo vona ni ti-high school ta hina ti packed hi vana va overaged va feyila leriya ro mativa i nga ku vo cheriwa dumu ene loko mi languta van'wani va vona va swi lava hi timbilu ta vona hinkwato swo ka swi nga endli academical line a hi ya vona i vocational line va fanele va swi twisisa vatswari ku loko loyi a nga swi koti la mavokweni i ta swi kota va n'wi sapota va n'wi yisa college TVET college kumbe a vocational training a ya choose leswi a vona ku ta swi kota a va muthori wa hi n'winyi hi pfumala ti-skills la tikweni sweswi hi mhaka ku vana va hina hi nga dyondza xikolo hi fositela ku vana va hina a va fani na hina loko ku ri ku wena i bayizisini i kota maths i ri na vana va wena va wu koti maths a swi tano i nga va i ri crack mara na wun'we ka vana va wena ku va hava na wun'we wo ku tekelela hi ku mbhuri a yi tiveleki se hi nga ti soli ku n'wana loyi nga ka wa mina va mhe vana va fanele va fana na mina hayi ku nga si va na n'wina ku na vakokwa se va yi va teka kun'wana kwahalaya ene ko va na mbyeni a ku na nchumu ngopfu ko va na sava kahle kahle mara i wa n'wina ma swi vona musi se a hi va sapoteni vana va hina va sukela ku ya tala eswikolweni va dzaha timbangi hayi ku vo swi lava vana lavaya i mhaka ya frustration ya ku va ringetini hinkwaswo leswi mihleketo ya ku dyondza xikolo a yi swi ringeta swi tsandzili mara sweswi mhani hi vo va ngheni ya xikolweni se ni yela mhana na ha heli mina loko ni fika ni sungula ku ti khipa busy loko ni heta ku phaka xambe xi ya nghena toilet kumbe a ndhaka toilet kumbe ni nyenga swi helela kwalaya a hi va sapoteni vana va hina
loko hi heta ku va sapota hi ta ti khensa hi vona mundzuku hi ku xikulukumba i ku tirha evuton'wini n'wana wa n'wina a nga tirha a fana na un'wana hi nga pfuki hi rhangisa ya vuloyi amahlweni ka vana va hina a hi nikiwangi ku fana laha byongweni amavokweni vanhu lava va nga nikiwa amavokweni va fume ku tlulalanga na byongo a ni tiku ni nga swi vula kangani munhu loyi a nga nikiwa amavokweni i fume ku tlulalanga na byongo ni nga pfula khampani ya mina sweswi a mi nga mi byeli nchumu hi ti-price a yi regulate-iwe helo yi regulate-iwa hi n'wini wa byongo loko ni ku loko ni mi bodunelela movha lowu heyi ni hi ku hi n'wina ni nga lava 12 a ni ku rhange hi ku hi n'wina mi nge he complain hi ku hi n'wina mo nyika 12 ivi mi yisa 12 va bodunyula loko lowu wa nharhu a ta va ku va lava 12 hi timovha tinharhu va na mali muni n'wina va byongo mi yimele mi thole a mpamulela leyi a vonaka nga ku ta kota yona na byongo bya n'wina se lowa mavoko i fume ku tlula n'wa byongo hi nga pfuki hi nyaje ti-college na ti-TVET college hi mhaka ya ku status no yimani hi vula hi mi kaneta n'we mi swi tivela ku kulenyana hina hi nga kusuhi na swona TVET college yi na bazari ku fana na yunivhesiti tekani vana va apply va dyondza va kuma tibasari va vuya va tirha ma va hlwerisa hi na tiyunivhesiti ni nga ni laha tikweni very few ni byeleni loko sweswi Limpopo yi ri 1 hi ri na 101,000 ya mametiriki ntsena 101,000 lava va lava ku ya fola xipesi va folela tiyunivhesiti leti nga laha a Limpopo na le Joni na ku hindza Joni ku na laha nga Zimbabwe ku na laha nga Mozambique all over the world va ta dyondza kwala that is why va University of Cape Town va nga mincengi a va mi xaveleli va swi tiva ku vana va le Zimbabwe la ta vuya kahle va fika va kuma ti 98% average va teketela vona wo n'wina loko mu ku i kume bachelor a kuma 60 average ku na n'wana la nga yima layinini wa 98% average ti-subjects ta hita 7 ti n'wi nyika 98% ma swi vona ku hambana laha vuton'wini se na a luwa wa ka n'wina loko a kuma bachelor a kuma diploma a kuma higher certificate a teki ti-chanele leti nga ta n'wi yisa ntirhweni a hi hinkwenu hi nga ta nghena yunivhesiti na va lava ti-bachelor a va heleli tiyunivhesiti titsongo so swiphophambera swa hina leswi va nga swi vitana namuntlha i matimba ya dyondzo ya nga endla ku mi ta fika tiko leri mi ri pfuxa mi ri nyika rivoni ivi na rona ri tswala lava nga na rivoni namuntlha that's why i rivoni leriya mi nga voninga va vona ndlela laha mi nga ta hi kona se va mi landzelela mi nga hleketangi nchumu va mi juma va ta koka va ku heyi mi tise mhaka ya kahle hala tikweni loko ngi ku nga ri n'wina a ku ri na nkulukumba maphalakatsi a ni tshamangi ni hlangana na vona directly in contact mara ndhuma wo a yi fike kule ku mkhalabya luya i ta ku fostela i ta ku karhata ku i ti karhata lava va nga pfumela ku karhatiwa hi nkulukumba luya namuntlha va khensa freedom hi leyi tile vamakwerhu sweswo ho dyondza hi ku rhandza wa ya tlilasini a wu yi a swi na mhaka a wu nga hlamuli hi munhu a wu nga biwi hi munhu mara future yi yimini laha na xigombo yi ta ku tirha vana va hina ku beburiwa ka savana na ku beburiwa ka corona mani tiva corona va ku vuvabyi hi 2020 mara sweswi se corona byala nhluvuko wa hina vana va ka hina a switandini
ku nga vi byala a ni swi tivi vangani ame researcher ni tala ngopfu chekacheka swilo siku rin'wanyana ya hlangana hungu ra ku ri na interview one of these big televisions va interviewa mhaka ya byala ku swi discoveriwile ku byala lebyi vanhu va ka hina va nga ku byi nweni la tikweni la a hi bya ntiyiso i fake ni vula loko mi yima mi cina byi khomini mhaka mo swa mu fake byala byinene byi nwa hi vanhu vanene kwalomo industry ya hina yi fike yi vutliwa hi tikhuruku ma ni twisisa ku ni vula yini la ku xavisiwa ku byala sweswi famba ni dzanini a hi muAfrika-Dzonga xavisaka byala rixaka leri hi xaviselaka swakudya a vo rhandza ngopfu ku hi nona vo lava ngopfu ku hi va nyika mali hence na fole leri vanhu va ri dzaku loko mi ri xava lomu ri humaka kona a mu ku voni ku kwini mara ta hlohlomuriwa kun'wana tipachisi tin'wana ri nga vonaki ku a hi rona a ri chekiwangi se ni kombela rixaka ra ka hina a hi neseni dyondzo ku tlula leswi nga ta hatla swi hi tsamakanyisela vutomi hi ku komisa rihanyo na madyambu ku ta tala la hi navela ku vana va hina va swi twisisa ku January yi kona na vumundzuku byi kona byi va yimerini loyi a nga khoma xisibi na xithawulana xo tihlantswela vumundzuku i n'winyi wa vumundzuku a hi mhani va ngo phusha ku a mi yi xikolweni va heta kwalaya mara loyi a nga khoma hamula na xipanere xo byi boha ku byi tiya i n'wini wa byona loyi a debyisaku ku ta hlumbeka hi n'winyi se hi kombela ku vana va ka hina kwalomu mi nga kona ku tsaka ngopfu swi kahle mara loko munhu a dyondzini dyondzo ya n'wi nyika discipline ya ku pima matsakele dyondzo ya n'wi pfuna na ku endla swiboho leswa kahle swo hluteka dyondzo ya swi kota ku n'wi gayidza munhu ku i nga rivali lomu humaka kona ina va ku fihlutini namuntlha mara a kaya a ku na nchumu ku yo thembiwa wena ntsena ku i nga fika i ndla ku cinca loko a karhi a tsaka xindhawa xin'wana ndeka mbilu xi ri ka mhani kumbe vadyangi loko a karhi a tsaka cina swa ringa ku xi kambe ka hina a ku na lexi loyi wa a nyiketela ka vo ku na lexi a hunguta na mhela ku fana na yena se a hi ndleni sweswo maxaka ya hina vuhosi bya hina lebyi nga kona ku nga vi na mithini na wun'we wu nga vulavuleki hi dyondzo ku nga vi na nkosi na wun'we va ku nkosi hi va vukosi ku nga vulavuriwi dyondzo swi nga endleki sweswo hi lava n'wamabindzu vo tala laha a ni vulavuli hi van'wamabindzu vo huma yunivhesiti ni vulavula hi van'wamabindzu lava nga ta ti endlela swilo atikweni ra vona hi hluvukisa hi hina vini hi teke matimba ya hina hi nyika vambe I'm not xenophobic, I'm realistic loko ho tirhisa dyondzo hi nga tirhisa swilo swa hina swi tlhe swi vuya aka hina vini va swona ni nga mi heteli nkarhi va mhani lava va tiphodze kahle ngopfu swi nga ta ngoka leswi va nga tola ene va hlovini mi sasekini swinene swiphompambera swa hina ku hava marito lama nga mi khensaka ku antswa ku tlula rihanyo na ritliri leri xikwembu xi mi kombaka rona loko mi va ma ha ri kona mi ka mi hefemula i mhaka ku xikwembu xi khensa leswi mi nga tshama mi swi endlela tiko ra xona a xi nga ta chika hi xoxe xi ta endla xi te n'wina mi endla Butigani ni vona n'wina ni nga mi tolovela ngopfu kwala a holofani hi le laha le ka n'wina la va ka hina a hi dyondzeni sweswi loko ku huma ti-promotional post swi tika njhani i twa vanhu va tiko a va yi xikolweni mara vanhu va kona leni a ku tirhi xivongo a ku tirhi mali ku tirha maphepha manitwa va ka hina
hayi la u ta ku tirha vana va kwala xitandini fine a va humesi leswi va nga khoma hi vona dololo ko huma mbuti ku huma mali a ku laveki mali ku laveka maphepha risk leyi endlaka ku va na ndhuma ya ku xavisiwa tiposo i mhaka ku vanhu a va pfumeli ku dyondza ku va ta kuma tiposo va themba ku xava which is a very serious commission ya madlanga yi ze yi va kona hi mhaka ya vukungundwani se a hi dyondzeni xikolo va ka hina lava hi nge hi dyondzeni a ku heli ku dyondza na mina ka na dyondza professor Baloyi loko a va ri kona kwala a va ta swi vona ku a va ta witnessa ku va vone registration ya mina Eunice na vona professor Gezani Baloyi so a hi dyondzeni hina hi nga ha riki na nkarhi hi ta wisa ku dzumba hi zondana loko a nga n'wi thola n'wana wa n'wananga a duvula mahundzu va ri va lava Xitsonga na life sciences yena na Xitsonga ntsena va ri va lava Xitsonga na life sciences se pfumelani va ka hina ku vanhu lavo ta va huma va famba kule le a va telangi ku mu onhela vakokwani Maphalakatsi va mi hluvukisele tiko va Bootgani va mi hluvukisele tiko na va lava nga kona pfumelani va mi hluvukisela tiko hi nga vulani swi ta swi famba na hina kwalomu a hi tirha kona swi nga endla ku va ze va hi vona va lava kwala a hi ri swi ta swi famba kwale ni ri Muchangani ni ri one ni fika ni yi settler village yi nga rende xikolo xi renderiwe ti-bottle store mara vana va kona a va hanyi nga ku a va humi kona laha tiko leriya hi mhaka ku leswi hi nga fiki swi chela laha tinhloko ta vona a ku ri ku mhaka ku future first leswin'wana after so na hina a hi dyondziseni vana va hina ku future first leswin'wana after ku swi ta na mani swa future first hi nga vileli na loyi a ta ka famba xikwembu xo n'wi rhuma ku a ta hi kutsula a hi n'wi nyikeni chance hi n'wi sapota xikwembu xi mi katekisi ha khensa swinene